pe mundu wibandu ila wikite biti wewe na kende na iki abiti ya utunge netina indi nenda okuyati kiukita iloku wango ita ilotu mokwango wailiki ya biti ya munangango enda ibina imene na ingisisi ya ukewomwe ila wa ukukila saa kumina ili wendete uyani aiwa mundu lo kukwende akwa mundu mweka naka kose mitika naka kuika na yo kilile saa kenda akadhembe kweli ni dunia anyway ndini waisaya kelimnani wayo wakana ngweleisye undutaile kwika ni mani ya kunukula kwithia kumu kwithia munyao kutethila na mbua nawe tayulua ubandi wa mimea ila yikanesa kuuma ni wala mekanesa nangananga ni yangaliko sia makuweni wala na isiati kujithiana mbua nesa tuswani ula kubindwa nganda yulua kilati ubanda tisa sio member tu indi nuswani ayulua mubya mwe kubanda ndengu na kuya ndengu ya makuweni kwinda yela yayo yuka yabika soko nienda ndengu ya makuweni kilo ni chao ya na miongo nana na thia no ni uwie unenda ni wanusu kilo miongo kenda no mbemba yambatie na weta yulua ila kwa uwa ni usiyote kaketha kiwu kichambua teke wathira tukiaki ukikayo sini atiso kiati ya hutu kitungite ibinani kwa uwa ni usiyoni kana tukaseubia ni kwithiana gambions ni kwithiana sandams ni kwithiana mitawi kenzo kumyo ndani ikataka kiwu enda wina matangi it is good ukasave kiwu chu matangi ni sisi agata siaku kiwu kigetho chuite kivitite kitawi liketangi ya tangi ni yene ya lita ngili miongweli kana lita ngili 5 kana lita ngili 10 lakini ebikia nusu kiendie ba nikite kiendi na kondo unaweta teke uswani ya muno okutinde yakwe kwati omolyo na serikali noinoe siamana siuna na kuyati monyo weuka wikiwe mikebe ile kilo ile sia memba na maybe kilo kimoka na nusu chambo kivunie binaya nato kabinda kani mutheno umakaneli yambi yaingi serikali saidia tu inayua na umana wa munde na tumebukwa mbanda na kwa mandi wawe ende tusisie weekend no na kwithiana siathi weekend no na kwithiana siathi ila mbesa temanthi yetika yiki ya siathi neve mundu kwitite ngone mwaitu ngie na chathi cha rusi ngie na chathi cha pre-wedding cha madha cha ngasia cha ndeo ene babata maingi ona sia mathiko ende nenda unene ya kindu kitawa mwikalo kwa gubitu ombetelete yela wisa hivi mundu ndave mundu wathokisi chathini ukunia simu ukunia kindu kimwe ati ila wana wakunia mundu simu ni kana ndene sangamine ndi no ndatika ombuthu ila wana wakunia mundu simu ai makosa yambe wasimu itona ita yiba sawe kalanga ndatika ile wakuna ingi ai mausa ekanayo kwani kwa kuguya nzebe kwa wako kuguya nzebe withi ndu beba hawiti ndi yokunia mundu simu kunita na ingi mela uma siesi ikaiya akayote ikaiya akamute akayote ikaiya akayote no wene ti aindene onenda na miene ena mundu we serious na kila umumambia onaye makwosa simu yambe kana yakeli ekalayo kotindo imabotha kotindo imavinya na kuyanda kuyenze nabata wako ukunia back no kukunia nabe bata wakutungithia simu no kutungithia indi ati ainge nitwosa simu ke ya mundu pati nene ngukunia pati nene kamugutano na ndemo gutano we ningukunia kwa pani nene bandu ngwati nene ngukunia kana ka mo text in a meeting calling shortly you shortly su yethi gira mwiso wakoma na pap town kati inde na ukunia simu ambia wani text ambia no ngukunia ayi mwenye ndi akwata niye na yambia kuneka to excuse tutebo mundu wa muthembo sutema muhitethania ni wake hamwezi saidiana now yulua siathia avoid kuinvolve mundu maunduni maku enda wa mwenda kuinvolve ya ana inandeo ndana akwita ndukamwita yaku yes maisha maile either mailiu nanda nao na bata wao kwita ndikwa setuti lonana nukiti baba ati wina chathi na wae maita mundu ndukatindo imutabia mweso kwa na umienda by the way na ena chathi ona neki ola ni ukutabia ndo aulwa no kula pa kwa namba utalo wala utalaba amesambe ndebo actually ndei sabuni kuwe sawa na mundu ai mau kuinvolve kukwita undune wake ndokatindo yati
ona eso kutabia ndukati ndio mkulilya ndukeso mya nundo ingine tu isi andua kuwenda chathe na ndwa yonda byenye nake iwa kiweto wewe kiweto no bindya by the way guys yeah, thank you God at least ni wasaibu mana sio hata no isa uyunya maisha emomie ningejutiwa enda mondo na ku involve undone wake mwae koti ndo Yesu kumea enda na kweta ndukati ndukai nundo inge maitu teta andu ila takwatwa ni mathina mabata makiyo kikuu na kuwasya pwe bati ukwetana lakini nete ningasia nindeo siathisia mautano never ndukona jwe la wesa ukwiwa niwe kusolika na kindu amusembi Wakunia singena amusembi ndio nakapata hii nini waisie yanga kuilie nela kwi mautano ndo mbeta nikiyo na ingisoma text imwe mwana mwe screenshot it a screenshot yete hiyo zeto siungi ina chat kati wa unongi amwite mani ndiyo kukunia simu ngulikane chat cha kwa hii na ndo nao sa simu anyway nienda uthi monyanya wako na ubikita ba we kaye kaulwa mwatu anzuki usiungi amusungi amwe ati nisi athisiana nethi yetu nasio si athisia mautanu maingi si athisia kiyo method maingi na ku involve aye wa bother aye keep off yusi mwana kweli cha serious ni mwana kweli aye ti mwana kono na siati ena ne Waema ku involve ndoka kolie ndoka ndio yete ya wewe na chathi nene siku ya nomena siati mbingi bio na enda esa ukwita kwa angeleka ndio mundi one matuko mbao na chathi kiyuni matuko 21 uninde na chathi ndiye nda ukwitia kwani kwa emergency na kwa ingwate ni emergency acha ni undu wa mundu ndukatume ungamya maundu maku nikana withia ni wati usubio nyanya ayu na naona we yani ni emergency ya muthemo ko kuwasia ti kuwasia ni chathi wabangiete ni halo mkulio sai ni chathi cha chao chake na na mbona wabangie ndi okay ni sawa ndi ndibika hivyo tu ndibika hivyo tu tilo nondo anamaliketo kuyange tatisho amutume anayecheta akakwende ngeju na kwosa upya iloke dia nabata ti emergency lea undu pesa liyo twawa bati Waema ukutabia eka umakulya kwa uwe na chathi na ndona andabia avoid by all means kutindo ikulya ni wawaye na kwa hospitali andao tabia pintia iwe kulya ke palama bikete ando mundu ekala life yake so personal so private and personal kwa sawa na mundu Waema ku involve manyatu sabune yake wendwe namba uka na ndukende yendesia kila kingi chananga kila chananga ndo ingi mwithukisia ni yue tina no munyanya wa Waema mbona hii akambo sata ai mio kwita icho tono ni munana we ai mio ku invite ne chao eka utumikata domat kalaka mukeka ka ba muomoni au mundu umana kuuka aka umyonda kakalika mumba au malete akabangula akake yakiatu akatia bango kukundi akabangula ngotha akake yakiatu akai au mito na kuna ndaka akabangula akalika mumba eka utumiko mwithukisia mitambo ni Athiani Fm lilikana hane maundu meke ka anduni muno ane andu meka anduni kino musembi nenda soma mautumani kumbe mmeguswa andu mena tabia ndhuku wesa kwethi ya mundu wako adie grupu ni na ndambite ukutabia kana kukulya people should style up kitha ondaya nduka assume ni kwethi akatanu ni munyanya wa ekani mwiki aye andu imakuete mu request akuye kana ye lakini wikile wiko makwacha uya mukoyethia wongilo grupu thandatu nyebune left ya onesa hauku niuliza haki nita left nyendo kasi yuke ndo amusembi na kuwe niki ku left group kwitha uyona ni onesa na ndaya ila sia kunondo likiluote kwenda no takuthi ukethia ni chathi ni chavika kana ndu nani makukea na ti emergency like seriously tuenda ukuona hata ni ngwatene we nyumba kwaku na thiwa mundu okunia simu nienda ukuona oyu ni emergency ni bandu ni na batana boy Willy atakueleza we ate emergency jishughulishe kwatana
maisha amenda kwithia wina biti na ndukethe we so available ukethia mundu esaenda nenda out mother mundu ntumeta nie angania no etike angania we bai ukatia nduka omundio une ni weekend ni landu mamuka na ni weekend wa bakupi mwezi wa mwezi ndo na thelele ni landu mamuka mende to wasabu ni mabwengwa we weekend wilu kodo bandu bakukiloka bingwe biasala waku we mwone kimuno nkanyanda nguni yewe ni thi SMS yake sana na sio tukuni na binduka ndio kila mboye sake na ambite ni mtu aye chathi kwa uba binganduka. People should change. Yeah, it's high time. Ando mama nae chani kiba kila chailo ukambe na nikiba cho kila kera kuatia na mundu point neno na mundu ndana ku involve kakwelicha kaisi yoka mundu akwithonga tu yue isa umona hata hii ndino kai no munyanya wa please jishughulishe either we busy kama ndo matonya kutedia nitawatina ino ni Athiani.